bat ke isi barem di kota isi barem bat kumjuro jangka federation menelek cataisha din banyoya ya ke pression shuabat sedang ya kamas ke isi jangka federation kumjuro jang isi barem jangka nosan dasis kin subhaban lek cataisha din banyoya ya pression Shakaslan riu spa san pusau kijing duai ngi duai ha ukpa ubalapha yuman sim bakun wan ra ek jing shai bathamai ha ki do nu jongi kukan ra tapha ni jing shai jong sim jongi long balakar khu mami utrai jong jing shai baro kijin thau kingu kidam yemi ra tapha ni jing shai jong sim jongi da kajing mi pat ukhun jong mi la pandap ya kaparthei da kajing shai lengba kajing ai jong man sim jong mi tu kajing shai jong mi kan phalang ha ka balang kukan ra tu pha ni kajing shai jong man sim jong mi da ka bor jong man sim bakhu jong mi kisanran kilakan mau kan diang ya kajing hikai u jisu the sei yu man sim jong mi ha ka balang bakan bat triang ya kata kajing hikai ko jing shai jong ki jait ban riu to ting shan ha ki tu ki badon ka jing dum tu ple ki don nu jong ki bekin la ban priang ya me u plei ba shisha ko kupa jongi ning kalong ko ko jongi kalman ki ma jong me kalong kaman jong me ha kndo kuba ning tu ai benta jingba jingi kabala kasni patumab ni kirin kam jingi kumbani ring ma piles ni wingi wa elam ni shang jing pusha and rate to play ni na kasniu amen tungin ya duai ko play mi ubala panya ya kajing em jingi da kajing start ba kajing em tu weng tu kandat no yang nangi ya ki ki papanjat yangi but tu ai hangi tang ki ki ba mentoy but pen bhai yangi dau Chris utrai jangi amen Tementang itsa ya keu hakane kaduan kedepan hakaban sepenlong ya kaknya kakriam kejongi bad baro ngi pai ki jong blai ki khon jong blai ngin pecha kane keduan hakaba mangi ngin yo ban pendon burom ya lau nong thau unong bu bat ban yo ban yishim menta har kombadei ya kaknya kakriam temeta ngi khot hakaba ngi khot ya kwaya bakan ya lame ngi jung ruais dang kin saya ya ka person ban keu shan keduan da kejing alam jok kena duan hadin kata presiden jong ka non ston dases unra ya ketien ke jong blai
Usektri Jongkanong Stondeses Unra ia kading pena ban wanra syane keduan hadin kata berkot kidikot jong ka isi barim kin sabut ya kaktien ke jong blai badia kading pena bat kum juru ka federation kan sabut lang nadin hadin kane ni sabut kileng do berkot bat uleng do sat jongi unsawan nadin tinma kata ngikipai ba kipai ke jong blai kene kapor nginya penlai jengmut ha kan kapor da kabamangi ngin penlai ya ke jengmut je berkat ke jongi kadonot ke jongi kamen sim ke jongi sya keduan ke tepat nama kata ngina yang lang da kabangi khot ya ka kwayar bahkan ya lam yangi ya ka jeng ruais dang ya kamas bakoi Kadambo jingruai lai spa sau pulai. Lai spa sau pulai. yang lang barokoi
Hello, a very good morning to you everyone. My name is Nereus Imle, Nunostoin Divine Savior Parish, Nongstoin Diocese. Khi mapiro, banlet tray, hakabriso wan, kajong try. Matthias Arpel Nhau. Katno, ka itnat, kijad jong kito, kibialap, yakubor kababha. Roman Chipel Katsan. Kupay baik, kejong ublay, ngayang hang ne, hakerteng jong kasenjuk sang ramba. Catholic Nongstoin Diocese. Ngai kublay kerpang yau presiden, bakal saya jadi yau peniau. Yau sekretari baksil basas imli, bat ye kedekot jong kasisi, jong kasenjuk barok kawai. Kibal ay hanga, ya kenekalat, kakabuksiar, bangun kuren diang subha, diang burom, lang ya pibaro, ha kenekapor. Nangkong nang syap, ngai ngo yo blay, bat ngap diang sungo, da kajing iek. Yame ko Jisu. Kaba mila yad lang bat ngi, mila lam yang ngi, mila don rengkat bat ngi, ha kane kalempung jong kajing iek. Kublay sibon ko Jisu. Ngiliya iya me, ngimla bani iya me, da khmat breu ko jongi. Na da kane ka khmat jong ka donot, ngi iba mi don rengkat bat ngi ha kane kapor. Ngadab da kajing kemen ka bakrau. Ban priang burom bat kerpanga. Yaun dosat jongi. Usos emblay. Umus Reverend Bishop Wilbert Marwen. Bishop Jongka Nongstoin Diocese. Bala pelat ya kapor kabakordor. Bandon lang bat ikirang ba. Hakan ni kapor ringkat bat kaknya kaknyam. Kakriam. Hakan ni kamas bakot kabangin sa simban talang. Kublay sibon Bishop E. Hakan kapor ngapdiang sungo nado kadonot. Yau soblay Reverend Father Ansam. Nonglang ubaday Vicar General Jongka Nongstoin Diocese. Ubalay don bat ay minsim barabor yang ikasejuk ngipdiang subhaya pi Father hakan kapor. Da kajik kemen ngapdiang subha yau lendo soblay Reverend Father Judge Jaran wala Father Judge Jaran ubaday Chancellor Jongka Nongstoin Diocese kumjorio Father James usoblay Reverend Father James Semle Anderson Semle ubaday umission Procurator Jongka Nongstoin Diocese. Ngapdiang subaya pi baro arngot Father kublay sibon pilawan lang batngi. Ngapdiang subha bat sungo yau lengdo soblay Reverend Father Sylvester Nongsek spiritual spiritual director jongi jong sejuk ubala traisitom badialam yangi syakane kajing job kapa mentakasngi kublay sibon pada filadon rekat berbor batraisitom nam ta jongi. With my great pleasure, I would like to welcome our respected chief ministers, our beloved state of Meghalaya, Sar Conrad K. Sangma. Even who are not present here, but he conveyed his message to pray for us, all of us here. At the same time, I would like to welcome all the MLAs and MDC who are always inspired
and present with us today, especially Badang Medba Lungdo, the Cabinet Minister of Meghalaya Government, and the local MLAs of this Marang constituency, who always lend his helping hands these people of this area. I also welcome Sir Shakliar Wajri, Gabriel Walang, Methodius Dekar, Renekton Tongkar, and Pius Marwain. With my heartiest, I would like to extend a warm welcome to all the parish priests, the priests, brothers and sisters who are coming from different parishes of Nongstoin, Jowai, and Shillong Archdiocese. I welcome you all. Please feel at home, enjoy, and pray for us. Ngapriang keluj mensem, ya barokot ki pastor, ki teman basan. But kiway pat ki kedhon balang ki bawan, ha kane kalempong na kiway pat kisnong bat kamtam na kane kasnong pendan umyong. Tong ini bolang ya kajing duai how try ha kane kepor. Da kajing kemen kabakrau ngapriang songo ya kinong kitkam bat kidikot estip committee jong ka federations ngap diang subha ya ki president ki secretary jong ka sangrang ba sanglong kemi bat sang samla jong ka Nongstoin Jowai bat Shillong Archdiocese ha ka cukupor ngap diang subha ya pi baro ki menteri belai lani ki head ketekes ki soda belai lani ki rangba balang ki presiden bersekretari jong ki parish baper but ya pi baro ki delegates ki balawan ban pensyet pensengan ban kejet ya kaktien ke jong belai ha kane kangu kadem belai ke jengi ngi pdiang sungoro ya barokot kilong kepa, kilong kemi, ki kon samla, ki kenarit, bat barok, ki bayas ngau, ya kene kasur ke jonga. Kado kadwai, bat kerpang ngas ngau banaingo, bat priang soba, yau sordar shnong, pendan umyong, uba banat, semyong, badi dikot joke isi barokot jokane ke shnong. Ya kinong shong shnong, ya pilang barokot ha kana kapo tong ya peci khmat ki jongi kini ki khmat ki jongi rangkat ki khmat ki donot jongi sya kana keduan ha ka bakilndo kin sayo ban penmenta ya pu berkawan ha kado ha kamet bakasnam ke jong Jesus Christ tena makata nisngau ban khotlang bat priya subhalang e pi berkot bani sim menta da ke jing ke jong blai da ke bas ngap iktin ke jong kublai shajarngo kublai shibona kublai kentian pediang sobha hakini ki Eucharist buku ingin sadwai kerpang nam tak ini jing temu jong i Melbourne Star rentatiang ida Horsa Nongsi, Frederick Wanyang, Ida Mary Dalin Wanyang, Wan Lamjob Nongsi, Alicia, Meben Rilin, Iban Pensuk, Remika Daman Baha Lingdo, Rimiki Paul Rentatiang, Jennifer Nongbri, Nan Darwell Dakar, Judith Lingdo Marshallong, Yengs Kem Kupar, Dapika Lingdo Marshallong, Edius Tongi, Listiful Mary Yaupnyau,
Raymond Lang Wanyang, Gong Jelinta Yopnyo, Fernando Yopnyo, Albinus Tongni, Tius Millen Yopnyo, Sunita Karmaulong, Sunita Nongput, Bursius Tongni, Meban Shans Kem, Remigius Wanbiang Sami, Priscilla Sangriang, Pius Marwin, Melinda Ridian Sangriang, Etilda Sangriang, Don Borlin Baryong, Ethan Sangriang. Sobhaya yang baro. Ha kakerteng pa badukun badumen sim baku. Kacingaya chung try chung yip Jesu Christ kachingi chung blay. Lambat kachinga slok chung men sim baku. Kindon ring kat bat pi baro. Ngia ro pendon buram yau blay trai kan rad u blay unong bu unong tau chongi. Ngai ngu yau blay nagabenta kani kasngi ko men ko para nagabenta kani kaching yalum lang ya ki longpa chongi ya ki rangba chongi chongki lightly ki diocese ha kani ka parish St. Thomas. Ngai kaching ko blay ya kinong yalam, kinong penyaj, bad ya pi, kibashim benta, hakane kalempung kabak itanat, bad kabas ngau kemen, jong gajing ya kendu lang jongi. Ngai gajing kublay, ya babunarius balap yang subha yangi, baro iway pa iway, hakane gajing leanyam, kabamenta gasngi. Ngai gajing kublay, ya kilendo jongi, Vicar General Fransem, farar Parish Priest Farar Venki Friday, ya Farasil Director Jong Kisang Rangba Jong Kale Leiti, ya ki Padar Jongi Baro Kebangim La Pan Nganum Jer Kerteng Hangne, ai kublay ya pi Gilando ba iej Baro Kibalawan Ban Senran Bat Ban Duai Kerpang Hakane Gasngi na kabenta Kilong Kpa ba iej Jongi. Ya pi Kinong Yalam ha ka imlang salang hapo ka state chongi ngidon ru hangne hoj ya MLA chongi MDC bat ya I mapala Vincent pala ibala don ringkat bat ngi menta ngai ka chingkublay ya phi baro kinong kitkam jong ka chnong bat jong kabalang hakane ka dong ka than kublay shibun ya ga jing senran jong phi kinong mi khmat jongi hapo jong kane ka state Meghalaya chungi ka jingdon jong phi ka aiman sim yangi kirangba aiman sim yangi ki khun jong ublay ya phi kolong kmi ba yet ki bawan ringkat menta ba ya phi ko samla bi yet ki hebbarit ngidon menta ba hangne ban ya dwai ringkat bat kilong pa bi yet jongi ki badai ki paya jong kaying kasem kipaya jong kabalang kipaya jong ka chnong ka thau kipaya jong ka imlang salang ngidwai nagabenta jong ki bakin nang khlan barabor ngidwai nagabenta jong ki bakin job bandubla banyale ban job ya ka jing im hagane ka perthai bakin long shisha kita kibala barabor ban kershan hakti hakjat ya ga jingdon kam jong ka ying kasem kabalang ka chnong bat kari bat ka jaj penriu ai kublay phi baro iway pa iway ko men ko para bi dagaman sim ka bas ngauret ngimla ban don ban im ban sa hakane ka perthai klem ublay bat kane ga jingknya ka ba man tagasngi kade ka khot yangi ba mangi tongen ong hau blay trakan rat kublay medon hangne bat ngi pan bor name ba man tin lenti yangi ba mangi ngedang la banang yai yat saprang kat kum ka chingkwa chongme hakane ka chingim chonge kane ka perthai ko hen men ko para ngai ka ching khublai ru ya ki sister ki badwai berbor ki bakrsan ki ba ya don ringkat hangne
kilong ki kimi mensim ki badwai ki bakershan yangi ngi pediang sobha ban ngi ai kublei yaki baro iwai paiwai te ko henmen ko para daga mensim ngauret tongin kubur bangilong kinong pop kenang dublong kita ki balakre ban le niam yaga chingmaya bakhuin nga pla hau blei badon bor baro badia phi ko henmen ko para ba ngalale pop shibun e da ge ching perkhat de ki tien de ki kam bad de ching le klet da ge ching le palat chonga da ge ching le palat chonga da ge ching le palat bakrau e chonga namar katang kerpat ikamaria bakhuj kabaya sa kate soti ya ki angel bat kirukuj badia phi ko henmen ko para bandwai nagabanta chung how try you play chungi u play badan bor baronis nei yangi badan dalamap yaki pop chungi unyalam yangi sha kaching im bam chukut on ya kamai Jingruai, kanambo jingruai kwa lai spa sau fu sau bat lai spa sau pun rio. Lai spa sau fu sau bat lai spa sau pun rio. Utrai, tu
Tungin ya duai bau blai trakan rat un pediang ya gijing temu gijing duai gijongi kebangi panpau hakan ikas step padna kebenta gijing temu baper bangidon hakidonut jongi ngadwai kerpang na kebenta ki longpa Kanongstoin Diocese, Shillong Diocese, Bat Chowai Diocese. Ko play badon bor baro bat baim chunom to penya jaki kam chongi kat kum kamon snobha chong me kanang ba ha ka kerteng chong ukun bai e chong me enang penroy yangi hakikam babha dau try chong eu Jesu Kristo khon chong me ubaim badu basan sharing kat bat me ha ga chingalong kawe chung men sem ba kut u play chunom la chunom. Yishong ukun jong blay hak dekpor min sasngap ayu blay Ukraine hapdeng jongi ha kan ke jing pule benengkong ban sashim no saya lanong kandai iwe du saw bat na ke jing pule baar na ki ti benengkong syakinong koren kelong spau khat nong iwe chipau khat nyau chipau khat hadu khat lai bat khat nyau ti khoti orang ba timar pimarak ba umpule yaktin jung blay tong sha skor ba blay Ukraine hapdeng jungi Aisaya kacini keba kita peniko purayani. Jebulun aro Nataliani asong skango chonekako manacem. Nibare bag nigpa salrango. Mediterranean sagaloni salaramci Jordan ni nalsauna aro gepen jatrang ni dongkepa Galileona wa rasong catako manggen. Andalau rirura gepa manderang nekaha dal gepa singaniko. Wamang dongace mandalani asongo. Ndiba wamang ko singani tingaha dao. Gedel na wamang na dakla katsaniko naha. Na wamang ko kusiong ataha. Antang-tang ni ge gemenrang ko raton. Bantang-tang ni rasek gemen ko suale raon. Manderang kaca geta nak ni kamrango dau wamang kaca maina wamang ni jrem gepa pakrepeko na abiataha wamang ko dok gepa gol dekoba skang ni salrango median rang ni kotok rangko amaha geta nak ni manderangko onia takpa jat rangko na amaha Isol ni kata Kejubab jumpi kan lang Trai ulang kajing syai jongai Bat kajing pen im jongai Long kajing syai jongai Bat kajing pen im Trai ulong kajing syai jongai Bat kajing pen im jongai Yanungan ting Utrai ulong kakut basket
yakani ngawa bangan yo syong hain utrai baro shilen terkajing em jonga ban yok miya kajing itenan utrai ban wajing te haka tempel jongu utrai ulong kajing shai jonga ban kajing pe im jonga ngangit bangan sayo iya kajing utrai hakari jong kibaem tuker men utrai tulong ubaklai tupen nyau yala kadonun batu kermen utrai utrai ulong kajing shai jonga ban kajing pen in jonga Ka jingpule nakashiti baningkong u Paulus bokhuaj sake Kristan hakoren. Nga kentu ya phi kopara haka kerteng utra jungi Yesus Kristus pamaphi baro phidai banyade jingmot bat omdai bandon kanu kajing yapaj hapadeng jong phi henrai phidai banyatililang hakawai ka jingmot badak kawai ke jing tumu. Namar 8 tip sanga ko para daki bana yeng ka klo bapia ka ja para mapi. Kabang ngamot kalong ba way na pi wang. Ngadai jong Paulus lane ngadai jong Apollos. Lane ngadai jong Kephas lane ngadai jong Kris hatola phia nuoj moya Kris dai o Paulus mo balasa narphna na kabanta jong phi lane dai haka kerteng o Paulus mo balapan baptis ya phi nabau Kris shim lapha yanga banpen baptis nrai ban yalap ya gospel da kajing penaktian yo bakading pnau Kris kadu ai ya kabor jongka kaktian jong utrai
Utrai udon rengkat bat pi. Rengkat bat piru. Kajing pulih naga gospel baku. Kat ko mo matayus. Kaburang hami putrai. Habau Jisu, ulayos ngo bala set bendi Yohanes, ula kenria no shakalilaya. But enda ula mino na Nazaret, ula late, ula shong lasa, ha Kapernaum, kashnong harut kaduriau, ha kailaka Sebulun bat Naphtali ban pen urlong ya kebaunong ya tulupa Isaya ulaya tulupa kari Sebulun bat kari Naphtali syakab duriau syashiliang ke Jordan ke Galilea jong ki gentle Kibriu kibla shong ha kajing dum kila yo I ya kajing shai kabakrau barak itu kibala shong akari barak sergi kajing yam kajing shai kalataba nadu kata kaporu Jisu ulas dang banyalap da kabaon to kala kabamut naba kahima kabneng kalajan kadbau Jisu udang yad harut keduriau kalilaya ulayoi arngut shipara u Simon yau balasin Petrus bat upara jong u Andreas bagi dang ya berjar ha keduriau nabakila long kinong tong doka ti ulong haki ale but yanga bat ngan penlong yepi kinong tong briu markumta kila ino yala kijar bat kila bud ya ulalet kam syakmat bat ulayo I saya ki weipat arngut shipara u Jacob u kunjong u Sebedi bat u Yohanes u parajong bakia don hakaling baru Sebedi u pajong ki bat kidang ya serdep ya laki jar bat ula khot yaki markumta kila ino yala kaling bat yala ukpa bat kila but ya bat ula lekeleng saudong kakalilaya ula hikai haki sinakok jongki bat ula yalap yaga gospel jong kahima badula penkot ya kijing pang baro badi kijing crow baro hap deng kibriu ka gospel jong utrai Lajing ya roya miku Chris
ngai ngu yo blay try kan rat hakane kasngi ka ba pernai kasngi ka ba itanat hoj kalasho ya phi kirang ba ki ba phai shane ki longkmi ki samla ki ba phai shakane ka duban kasngi kalasho persha ya phi ya ka dur khmat jong phi kala pensat ya phi haju kapor kala pensit ya phi kane kadai ka ba mangi ngiyo priang menta kasngi habangi ong bangi sha ya kasngi kashing jongi kasakam klan but yang sami sibun kasnam namar kasnam kami na kashing te kamdei bami na kadonot handrai kasnam kami na kashing na takadaw haba klut kashing kansapan mi kambun kasnam takadaw kame kamet jongi handrai dan ke bayo pangru namar ladaka klan palat kani kadai kacing ai jong ublei bangimla bantnum namar ngiyo ya kasngi ngiyo ya uslap hakapor slap ngiyo ya kalaer ngiyo ya kanikas peneng kaba internet teng ngiyo ya gijing pang ngiyo ya gijing kemen ngiyo ya gijing snausi bat kini kidai kishi benta jong gijing im jongi ko henmen ko para kolong pa bi ye ngasngau kemen bat ngasngau sarong hakane kasngi bandon ringkat bat pi bat ban yo i ya pi ba pi abun kat ne nadu sngi tho ding menin bat menta ka sngi ngasngau kemen bat ngau sarong naga benta ka jinglong kpa ka jinglong rangba bat ka jinglong nong yalam haying hasem ha kabalang hasnong hatau bat ha ka imlang salang pilong kita kipaya ke baklan kipaya ke bakersan ya kane kalong briu man briu ha kane ke jing imperthei pilong sisa kita ke ba ai mensim bat ke ba penskem ya kayeng kasem habadon ukpa kadon berapor ke jing kemen bat habau ukpa unang susu ban pen ye jalaki kun ya ki bamaki ki pet ki khmi katno kida ye chisha namar kitip bapidon kabor kitip bapidon kasap kapong kabau bleu la ayapi bapilong kita kikli kinong da kinong ri kinong sumar sukher ya kayeng kasem ya kasnong ya kari bat kajat penriu kajing snau sngan habadon kilong kpa hakino kino kejaka kalong kabakrau hadu kata-kata tengas ngukemen bamentagas ngi piakendu ulang hangne baro laitli ki diocese jongi sautli le segi bawan representative naturaru ai ke cingkuble yaki jesu narasong yaki rukumju te kohenmen ko para kilendo bi jongi ki sister ki katikes ki rangba balang kilong kmi ki samla haba ngipet bat ngipai ngimla sisa ban aingu klem da aingu yau blai haga ching im chongi ublai ubaptin lenti yangi hadu kane ka por hadu kane ka klip mat tongin long barabor ki bas ngongu kohenmen ko para biye pai sha katanrai pai sha katanrai Kijeng pule bamenta gasngi kia thu yangi shapang kata pai shakatanrai kei katanrai jongi habangi keli ya kawa kensi na ai katanrai kami na ai kami ka kibana shane shaneng kitip kami na ai ka kabapan he ya kawa kensi hadu bana poi saranikor shali kata kabala he kabala jeliu hadu kata-kata hendaya pilaj hangne mau maram haneng khendiat jong ka mau maram pisalap ya katelong jong kawa kensi kabarit ba hendrai enda kala poi sha Bangladesh kala kawa kabahe ngiwat ya katenrai syai katenrai jong kawa kabahe
hoi la don la peteng lang kiwei ru henrai ka don ka tenrai ka don ka jing sedang ko hen men ko para habangi pai syakatan rai ga jing sedang jong ga jing im jong ga jaj benriu jongi kat nongut nangi kibala pule bat kibala keli pateng la pateng ki jing ya thu khana pateng bangi yo na ei kiwan ki jaj benriu jongi balai la khot yangi khasi balai la khot yangi ki penar balai la khot yangi ki khon khasi khara balai na ei kawan hato pila juwat dia kata wat dia ketenrai bat balai menta bamangi ngidang don hakapor kabanadu menbarim balai bamangi menta ngilalong briu man briu ngilanang lastat menta ngilanang ban song suki ngilanang ban song kali ngilanang ban thok bantar ngilanang ban pule ngilanang ban kren ngilanang ban yo iya kene ka perthai bat ngitip ba ka perthai kalong ka barit bat ngelayo i keleng henrai na e ngiwan kumno ngiyo ya kane ui saya ya thu yang i menta wang kibriu kibayat ya ki jingdum kilayo i ya ki jingshai ka bakrau kane ken haba mangi ngipai shadin ngimpat nang banto lada pilet haki sispa snem menshwa wat laki jaj benriu chungi kimpat nang ban pongjan Nrupus nem tam menta lada pilet sakitan kendong syatan lengam mangiong kimpat nang banpong sapti. Haus nem arajar way ngalet sa Arunachal Pradesh hagatan jongka konsa kat bedai ka miau diocese markap bat ka Burma bangiong ka Myanmar mentang iong kibriu hagato kapor bangalet arajar iway kimpat nang kimpat pongjan kimpat pendon kam ya ko sabon kimpat pendon kam ya ka sini kimpat pendon kam meluru kim don ki sudang ya thli kan thei bat senrang kidang long hakapor barim bang studang kemen umpat don kam jan pilajukan mau ya kata ngatharai kalong kai kabamangi ngidei ban phaidien te balai mangi menta bangila long katne ngila syai katne kai kabangi dei ban le ui saya upan kan mau yangi wong ko briu pet kajing syai kala phalang hapi ublei ula penroi yakane ke jaj benriu melapan krau ya kajing kemen jong kane ke jaj benriu kila syat kemen hakamat jong me menta ong wi saya balai ngila syat kemen namar kanikin habangi pai syadin kadai kai namar ngila yo ya kai ya ka jing nang jing start leng baki school ngisanang ban pule ngila yo ya ka jing nang jing start leng ba ki missionary ke blawan chagane ka dong ka than chungi hoj ladangi pai dien biang yangi lahikai da uko ha ka ktin bengali Henry hadin kam syam la urlong kam la ban yahab batngi hadin kata lawan ki missionary Christian missionary bat ki lahikai yangi ngilaong menta ua ubi bat ngila pule hato phaidin ko henmen ko para balai mangi menta ngilalong briu katni phai syakani bau blei ulaong bau la yalam pilayu i pilayat haga jingdum pilayat haga jinglengo jong ki kimi ki pa ki bamen suwa jongi kilayat hakane mangi ngidai si benta namar ladang ngilahir pateng ngilong benta naga benta kani kajing yat jongi bangidang don haga jing dum henrai menta ngilayo i ya kajing syai ka bakrau kai kani kajing syai ka bakrau kajing syai jong ka jat benriu kajing im jongi kalakiu kalabha ngilamiat menta ngilayo ngilachna ki ying ke bitanat ngilapeni tanat ya kani kajaka ya ki ying jongi bat ngilachna ya ki ying mau ngiong Henry Manswa tang ying trep rungidang jenjar. Kani ken kadi kajing syai ka bakrau haga jing kala jong ka jing long briu. Kani kadi kajing long briu. Kala don kajing kala haga ne kapor. Pat habangi pai syapang kajinget. Syapang kajing im mensim. Ngilayo ya kajing kala. Kajing kala ka bakrau mencuangi long kiba im hakata kajing dum kamut bangim tip ya ublei besisa
Hoj ngitip ya ka akor ka buram ladangi pai haga jing im jongi ki kimi ki patamen jongi ki hikai ya ka akor ka buram ki hikai kumno ban im ki hikai kumno bangin ya dei para briu kumno bangin buram ya lagi jong ki kimi ki pa ya ki men ki para ki bayi ngasem ki kur ki ka ki lok ki jor ki hikai jangi ki hikai bangim dei ban kta ai bang kam dei ga jongi kam dei ban tu dei ban sim kano katiar jung ki wei ki hikai yangi kani kadi ki jing hikai pateng ka jing hikai ban tip briu tip blei kata ka kentien kala adon nadu basdang ki hikai kani henrei kani ka jing shai ka basisha ngimpat la ngim sem la yo priang mentang la yo priang ya kani ka jinget ngelayo pedang ya kani ka jing shai ka basisha ka bawan menta badai ukris ulawan yalam yangi kani ka jing shai Teu Paulus berkuat uang kumne ngakan tu ya pi ko para haka kerteng utrai chungi Yesus Kristus ma pi baro pi dei ban ya dei jingmut bad dei ban don kano ga jing ya pa hapdeng chung pi henrei pi dei ban ya teli lang ka wei kani ken kadi ga jing kan du chungi kani ken kadi ga jing khot jong Kristus ublei ka kubor ka bawai yangi syakane ka pertei syaka jinglong Kristan jongi kalong bamangi ngin ya teli ka wei ka jingmut bat ka wei ka jing temu kai ka jing temu jongi bangin poi sho blei ka jing temu jongi bangin laj im ka jing temu jongi bangin yo ya kata ka jing suk lawei ko henmen ko para bi nak taga daw Paulus bugut wong namar ngapentip syafi wong ko para da kiba hayang asem wang pej pilale yu wang katba ngamut kalong kawei pauwei na pi ulaong ngadei jong Paulus lane ngadei jong Apaulos lane ngadei jong Kephas ngadei jong Kris kohen men ko para pai shadien pet ya kabasdang pule ya ke history kano teli kabalang kadon kano teli ki Kris ki don tang ka wei kabalang don tang uwei ukris mentaru ngi kumju ngiong ngidei kabalang skinar ngidei kabalang jong Luther ngidei kabalang jong ublei ngidei kabalang jong John Knox ngidei kabalang jong mano babun kita kidai ke balang, kita kidai ke baai jing im yangi, hatu Kris uman ra ya kata ke jingnya teli, Paulus berkuat belah keren, syai ya kani, ba mangingi don tang kawei, baladang ipen pel bakla ya kani, kamut ba kading pena kam don bat ngi, ngim don jing im, ladom don kading pena. Hei kasdang pule ladang imnang ru haba menta ladon kata gejing syai kabangila yo pedang akan digejuk ke menta pule ya gejing sedang balai ngia pat ya pra haka kerteng jong Jesu balai ngia per jingmut haka kerteng jong Jesu kanu teligi Jesu gidon don tang wei Jesu don tang wei blei henrei ngia kop haka ne pertei bangade na kata kabalang ngade na uta ubang alabut uta kita kila ban ai jing im yangi teu Paulus buku jukan tu ya gani wang ingi pej pilakam ba pidei jong Apolos pilapam pikam ba pidei jong Paulus pikam ya ladi ba pidei jong Kephas ngiru ngikam ya gani kohen men ko para pai shadin pai syakatenlong jong ka jing im jongi ka jinget jongi pai syakajing sedang jong ka jing hikai kabangila yo pai shadien pule ya ke history pule ya gijing sisa ke bamangi ngila tip ngila yo i kumbang ngila yo pedang ya kene ke jingnang jing start pai shadien wat cukup sarong ya ke kabade kabamde namar kani kapapenjot yangi nak tagadau Paulus bukut ukan tu jur ya kani ba pimdei banya paja pra kamet ukris pimla banya ot kendiat don tang wei ukris ya gading pena pimla banya ot kendiat don tang kawei ke cingknya kawei ke cinget kawei kading pena ke jong ukris ka ba ai cing im yangi kani ka ba Paulus upan kan mau yangi
ko henmen ko para bi iet mentagas ngi nak tagadau Jisu ula ong biang yakani ba phide ban phai shadien bat haba phi phai shadien wang ngapan kan mau biang ya phi wang kori Sebulon bat kori Naptali Syakab duriau sasilyang ke Jordan ka Galili jong ki gentil ki briu ki basyong ha ke jingdum ki layo iya ke jingshai ke bakrau bat hakitu ki basyong hakari bat hakaserngiu jong ke jingyap ka jingshai kala taba mangi ken kita kini ki kentin jong u isayanu tu lupa hagabau Jesu ula kuat ula keren biang bat ula penkut dagaba ong kumne Jesu ong nadu kata kapor Jesu ong ban ong bat dialap yakani ong kumne menta to kala kabamut naba kahima peneng kalajan kala kabamut to kala kabamut naba kahima ka peneng kalajan kini ki kentin jong Jesu ukran yangi menta namar kani ka jaj benriu kani ka jingim jongi ki briu bangi yakam ya kata ngilayo pedang ya ka jingshai ngi kemen ya kani henrai ka ai ka jingim jong ki jaj benriu jongi menta kai ka jingim jongi menta ka ba pau shabar ka ai kani teu Jesu khot yangi menta wang to kala ka bamut naba kahima ka beneng kalajan kam jengai kahima jong blai kam jengai hot Jesu wang kahima beneng kadon hang ne bat ngi henrai habau Jesu wang kahima ka beneng kalajan kamut ga jingim jongi ki briu ngi hab ban lej pai syakata syabeneng kam jengai namar bangim la te ban im ars pa snem karta jongi ngimla te ban im chis pa snem karta jongi don ki ba la im ya kata chis pa tamru henrai kajan bha ko henmen ko para mangangan yang menta kumne ngai kumagadang syat dang klan henrai ngitip kumno ke jingim jongi ngi ki khna ke badang rit dang san henrai ngimtip pat ke jingim kahima jong blai kalong kabajan kajan lada pipet ya kartaro kalong kabajan lada pipet ya ke jingyap ru kalong kabajan tena mar kata Jesu ukhot yang menta pai shadien bat haba pilayo pedang ya kani kabama pilayo pedang menta ya ke jingim ke jingkerku kaba pilayo nau blai ke jingkerku ya ke jingim lengba jongki kimi kikpa ke jingim ke jingkerku ba pilayo lengba ki meisan ki pasan ki patemen jongi ya ke jinget ke bangilo pedang na ki missionary ke bali alam jangi bangilayo ikan ke jingshai ke badeu kris ke jingim ngilayo ya kene mentapat ngi kelalong ayu ki breu jong kane ke juk menta kilale ayu hato kidang kan mau yau blai hato kidang sngungu yau blai ya kata ka bakilio pedang kile persya ya ublai kile persya ya ka hok kasot kile persya ya ka jinghikai ka tenrai ki persya ya kani kim ken badon ublai kani ken ka bau Jesu wong upen kan mau yang imenta to kala ka bamut naba kahima ka beneng kalajan ko henmen ko para kani ken ki kubor ke basai bat ke bakrau ke bakerpang hadu kata-kata na ka benta jungi baki khot yangi syakani ka jingkala te piyoi upa u Jesu haba ula khot yau Simon ubadeu Petrus yau Andreas para jungu nang taula khot yano ya ki para si para u Jacob badu Yohanes ki konjong sebedi kini kidei tang ki nong tong dokha kidei tang ki babej bathem ki bamdon jing pule jing nang jing start henrei haba kilawan kala pai show Jesu kila kelalong ki priu jong ka jing im bathamai ka jing kala ka bamut ka jing kala ka bamut kadei ka jing im bathamai ka jing im ka bayadei padu blai ka jing man pha man miat kadai kata ka jing kala ka bamut ka jing man pha man miat jong ka jing im man sim jong ka jing adei jongi padu blai kani kadai kata ka jing kala ka bamut ka jing pai jongi show blai bantip ya ka ei ka bau blai ule na ka banta jongi kadai ka jing kala ka bamut kani ka juk ka bamenta kaperta yangi bangin kala ka bamut
ka khot yangi bangin kala ka bambot ban pai shau blei ban pai sha ka jing im ka batmai ban im ha ka hok ka sot ban im ha ka jing shisha bat ban le ya ke jing hikai ban im ya ke jing hikai ka ba ujisu ulahi kai yangi ko hen ben ko para tongin puson bat ngin tuai man kapor ban pen kan mau yalade na ka banta kani bangin pai shadien ngin pai shakatan rai bat bangin aingu yau blei ubala ai yangi haduk menta yakini ke baro bat bangila yo pedang yakani ke cenget kadai ke cengim ka bapura jongi tongin yateli ulaong yateli mapi manga mapi yateli lang kawai lahi kentu Paulus bukut yatei cengmut hakikam kicam babha tongin don ka thong ha ka cengpha cengmiat ha ka jaj benriu ha senong hatau ha ka balang bat haying asem ngidoni pan kan mau bangi dei bandon ka jingmut ka wei ka jingmut ka jingya iet ka jingya teli ka bau Paulus ukan tu yangi bat habangi don ha kani ka benta kani ka dei ka jingkala ka bamut jongi bangi la ngin sajan ha ka hima ka jong ublei ka bau Jesu ukhot yangi bangin pai shau parapor enyaro yau Jesu Kris. Milius ngau londok saat jengi yaktin ksiar tin rupa tu puson jar shiminit menra eki mantapiki hakid unut kijengi Dikat yau Pak Bernard Banwan Sekman Kad Bishop Ban Penskam Yakin Ongkit Kam Mentas sedan Nyen sa Penito Yakin Ongkit Kam Batma juga Sangrang Ba Daisis Noston Hakba Bishop Jungi Insa Penkubon Sa Penskam Nak Benta Jungi Ngan Polis Wai Kerteng, Presiden Mbak Silvesta Simli Namakurwan, Vice President Mbak Morningstar Mausua Nasional Pahar Parish, General Secretary Mbak Julius Nong Dahar Non Mbak Parish, Assistant General Secretary Nerius Imli Non Mbak Parish, Finance Secretary Mbak Alexander Puwen na Umdang Parish, Pastoral Secretary Mbak Roland Simli Namakurwan Parish, Assistant Pastoral Secretary Mbak Pascal Nong Tenger Non Mbak Parish, Publicity Secretary Mbak Cornes Sok Chang Nama Kurwan, Assistant Publicity Secretary Mbak Lamprang Thongni Pariong Parish, Music Secretary Mbak Frederick Lengdo Nanong Klau Parish, Assistant Music Secretary Mbak Koberchan Lengdo Nama Kurwan Parish, Social and Cultural Secretary Mbak Starbet Kharbani Nama Klam Parish, Assistant Social and Cultural Secretary Mbak Fairly Paul Marwain Nama Lendap. Yakini kinokit kam ngelajit menen da ke election mdai bachu nominate nomino nela dia da ke election da jit lang jongki paiba rang jongki rangba paiba napo kadaisis nongstoin to kitu kebala sajit ban long kini nongkit kam jongkat senjuk seng rangba katolik nongstoin diocese kinwan sakmat ngadon hang ne ban ngatu Kabalang kapedeng subha ya pi daga jingkemen ka bakrau. Haka kerteng jong kabalang ngadawa ya pi na kabenta ukre sunong penim jongi kadak jong gading pena. Ukpa padukun padu mensem bakun. Amen. Hato pi pedeng da kamon balaj lut bat basbun ban shim ya kane kakerdan nong ya nong Sarai balang kum kinongkit kam ha kasenjuk. Hoi nga pedang dakamon malay loy badbasbun lajong. Hato pikloy bat pimon banyad hakalenti jong kahok bat kajing shisha.
hoi ngakloi bat ngamon Hato pikloi bat pediang ban yatrelang bat ki bahalor jong kabalang hoi ngakloi bat ngapediang Hato pikloi ban kongu yaki an balang baro ngakloi Hato pikloi ban kongu bat yatrelang bat kapor penyaj balang ngakloi Hato pikular ban pule bat imsngi ya kaktien uplay ngakular Hato pikular ban iej hok yaki sakramen jong kabalang ngakular Hato pikular ban pla bat yada yala ke cinget haman laki kep ka cingim jong pi ngakular Hato pikular ban yaine hakane kakam kabala benshet hapi hoi ngakular To ublay ubalas nang yakane kakam hapi un pendep jana yaka Kopa jong ublay Tongin yeng ban pla yake cinget jongi ringkat bat une ubalasha bat kine ki balasha jet kum kinong sarai balang batmai hakakerdan nongkit kam batmai kasenjuk sengrangba Catholic Nongstoin Diocese Nganget hau play lei kpa ban bor baro unong thau ka paneng bat ka kendeu Lau Jesus Christ ukun mamarwe jungu utrai jungi yau balapun no mensim ukun yau balakhan ka Maria yau Pontius Pilatus asan nayu ulaya letep yu ulaya rishkabaya agasi ka balai bipan ka baya ulaki shabane Nantang Parapasha, Tikibi Bat Kibayam, Nangayo Munsim Bukut, Hagabalang Catholic Bukut, Hagis Loki Rukut, Hagaji Mabi Pop, Hagaji Pat Kado, Bagaji Bom Jukut. Amen. Kacing duai jong kirunget Tongin ya karpat yau blayuk pa chungi ubahabneng Bon shashkor ke jing duai ke jing karpat ke chongi. Nagabanta upa bakho jungi. Bishop Wilbert Marwen. Bishop Victor Langdo. Bishop Bernard Lalu. Bat Bishop Ferdinand Dikar. Bat Nagabanta Baro Kilangdo. Ki reunion ki father. Ki batrei. Hagi Paris Baper Jong Kanongstoin Diocese. Ki father ki batrei. Hagi Paris Baper Jong Kashalong Archdiocese. Kilangdo ki batrei hagi Paris Baper Jong Gajawai Diocese. Ringkaru bat ki institution bat ki training center. Bau blai try kenrat. Unai ki ya kejing kot kejing kia. Unai ki ya kejing start kejing sempang. Kenang ba kinang la ban yalam bat ban sekri yau pa jong blai. Ngi kerpat yang megutrai. Ngi kerpat yang megutrai. Kasapi ke bagetel Jisu, tentang mancaya somaina, nang ko metelan baksa, tentang Paris rangun ni reba ke ba mea parang naba, gua mangko tom anu na delbana cunga nang ko metela, absan tentang mancaya somaya tentang manca, pla Kristani noktangan na cunga giskra, mongsong bate je mangni noktango. Meli gijani aro tom gijani 즉 세니고 사고 동아 안다게 녹당어 벌덩벌덩 장기 당에 그바 녹당하나 그때 증아야 소마이니 받고 나고 몰라 가사비 그바 그때 지수 우아망니 삭삭 그버니 구아라니코 라착 그렇게 녹당고 르펄타이나 우아망고 답착부 아루와 망니 장기 당하니 사랑어 지수 마리아 조셉 나사렛니 녹당고 기스크라이 남그바 녹당고 르끄바랑오나 아루 녹당오 톰토메 장기 탕그바랑 옥나 우아망고 닥착보
Ngi kerpat yami kutrai. Ngi kerpat yami kutrai. Itu wai kerpang ame ku Jisu hane kapor na kabanta jungi borok girang ba belum lang hane kelumpung na berolai dari diocese nang these ya ke jingker ku lo jungi bangla bande abarabor ke bon ke jongme ha ke jim ji wana kasngi pat kham tame itu wai kerpang nam tai ni girang ba ba de no kit kam bat mai jong ke senjuk ke sang ba Catholic jong ke non stoin diocese ba play rai bor ki rai ki jing start bin champang ba ken la ban tare kham ba shu ha ke bri sawan nge jong me ling ba jong ki ban kring ya shibun ba ki ban sem kham tam ke rang ba bala baja shau jisu ubalong jing ban em nak ban tra jongi ngi kerpa ya me ko trai 하얀 층 등탕만차 파법과 게 동행이파 안치니 종아다노와 비랑나 그때로 비나 제다코데 안치니 비아니치 파법과 게 동행이파 만디랑 그때로 나리 바이 기스플레 장기 당겐 그때를 치니 비아호 그나 착보 na kabenta kani ka Saint Thomas Parish Mairang ha ka jingelam jong ifara wenki Friday ka simyong ifara anan star ifara senrop kirangba kilong kemi kisamla kilong ing long sembaro nado ki blok ki balang shnong ki sub district bat ka parish baro kawei kabala ay kakti kamon kakti kadiang ban penurlong ya kani kasngi jong ka jingjob ba ai ba ublei try kanrat nang these ke jingker khu jongki halor jongki ba ke penlong ya kani ke program ke ba job bat kumjuru ki ying kisem kin mau burom bat kin ting burom ya ki kum jong u bat ya ki jingi kai jong ka balang ba kani ke parish kan he kan san ha ka jingtip riu ti blei ni kerpat ya mi kutrai Na kabenta kikun samla jungi kentai bat senrang kibadon menta hagi cipen krep baper banlong kiruniam kibadan hagi institution ha kikeleng kijaka ba ublai on ayaki ya kajing champang kajing nang kajing start ha kajing pen krep jongki ba ublai ru on ayaki kabor makin la banele persya ya kajing pen choi kijing kijing tunju kibawan ha kajing em kujongki hakane kalenti kajing pen kre jongki hakane kam banlong kum kiruniam ado bakina poi sya kathong jong kajing job bat kajing temu ke jongki ni kerpat yam me ko trai Tong in ya duai ko blei trai kenrat ngai ngu ngai dem yame bame sumar ya bat melate ya kabalang leng ba kirkom baper melai benta hangi ki briuru bantai bat ban penyar ya kabalang chongme kumta to kerku yakine kinong yalam batmai kasenjuk sengrang ba Catholic Nongstoin Diocese toai ba ki jingle jingkam chongki baro kinlong ka jingmantoi bat ka jing sakri ya kabalang bat ki briu baro bat kumta kin la ban ai kanam bat ka buram ya ka kerteng bakhu chongme to man sim chongme un tendency yaki kumta kin yai thamai ka chinget kin ya tali ha ka chinget bat kin trai na ka banta ka ching bha upa chongme mameu ba im par basin sha chunom la chunom amen. Kementai Bishop sa ai ka kitiang jong blai bat yau rosubit seri bakhuai samla jungi kin ya ablang tu
Ngakot ya I Bikar General Jungi ban penkop ya kini ki rendia nak kini nakit kambaro. Ya rap lam I para pris jungi ru ban kelai subha pris jungi ya rap lam petkop lam I spiritual director ngakerpat I ban nang pensam I tu certificate sedang nang tai na po presiden nang tai terter kena kan mbam ya kepor Ina ruai jiruai gambar kebasaus pa lai puar lainyau yang I kom kinong trai ukres Lai nhau yang kom kinong trai ukres Bat kinong samga jing maya ublay Kung kisodagi malaban syarnya At madu trayo babisya bertay Ngilong kibriw glajit terbang ublay Patinuk sabah pawaka bertay Ublay ujitya Nikom apostol Manim manyap ableng gejan Dakabor bat ka ikhtiar bakabalang kala penkup hanga kumu bishop nga penkup bor ya pi kinong kit kam batmai jongka senjuk rang sengrang ba Catholic Nongstoin Diocese na kabenta laisnem nadu kane kasngi arbusan tarik Januari arajar arpunreu te tapkti baro sngubha phai sate phai sopai Ko kerpat kinong kit kam kin phai so pai ba Kublai shibon ai bi bishop la pen kubor ye kini nong yalam jong ka sengrang ba jungi ki man salong ki nong trai ki ba chram nam ta kam ku jong blai ha ka diocese nong stoin hi bara ko wei kublai shibon Kenamba jiruai lai spa riu penyau. Poi ha kaba ngin peno yau senyang benhei hau subutiar jong kabalang ne kerpat ya ki Presiden Sekretari jong ke Parish Baper ban ya budlang ban ai ya kini kijing aingo hoblai trekendat ngin truai la kijing ngin truai ki berkhoi hoblai trekendat kam tam I kam ke babha kijungi kijing tre jing ta jingi kaspa kapheu kijungi Volunteer kinsa ridiban peng ban lum yau senyang benhei Kenamba jiruai lai spa riu penyau. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ
Dodwai kohenmen ko para bagajingknya jonga bat jongpi kalong ke bapdiang hun akmadu blai pa badon bor baro. Tu tribe yang sekian di jongpi naga bentar jingro kubrom kakateng jongu kajing mentoi ni pada kalam kubu jongu baro kawe. Tu pdiang hun ko trai yagi jing terwa jongi bada kabame penkut penkentang yaki. To ai ngi karpat bakin long ki bapen im yangi dau kresu trai chongi amen mentangi kan mau bakadai kasngi utrai chong kaktien chong play ngi puram ya kaktien chong play tongen pusan bat ngap bat duai karpang ya kani kecung duai Eucharis kaba uplay Ukraine hangi lingba chongka. Kania pikstri brokoid la dalong gabala brom yujisu hakane kapwa. Utray undon rengkahat bat pi. Rengkat bat piru. Toho kenteu yala ke donu. Tongen aingo yau trai u play chongi. Da shisha kalong kabashong hok bat kabadei. Kadai ti chongi bat kaching panehem yahangi. Haman la kapor bat kachaka banaingo yame kokanrat kokpa bakutam. Leng bau kun beye chong meu trai chong yu Jesu Christ kaktien chong me dau ba mela thau ya ke baro yau ba mela pha shangi kumunong panim badu nong seus pa ubala long do dau man sem bakut bad yau bala kana ka te soti kat ba udang pendep ya kamon chong me ban panyo hame yo paj bakun ula piar la kisti haba ula sha shitom kenang baun pthatno ya kisai te sai kum chong ka ching yap bat bon pan pau ya ka por chong ka ching mi pa te namahar kata rengkat bat kiangel bat kiriu khoj baharo ngipen bana ya ka puram chong me kat bada ka wai ka sur ngi yar wailang.
Dashisha melong bakut kotrai katamay jong gajingkut baro. Namar kata ngikerpat yame to penkut penkentang yakini gijing terwa jongi. Da kabapa yo mensim jong me kum kaumjer halor jongki. Bakin kelalong yangi kamet pat kesnam jong kun jong me utrai jongi uji sukres. Ha kapor baladino yo badala kamon sngau bha ula pediang ya gejing syak shitam ula shim ya ukpu badagaba ai ngu yame ula kedia ya badula ai hala kesendran uang to shim bato bam nakane pi baro namar kane kalong kamet jonga ya kaban IT na kabenta jong pi ha kaju karukom endala lebam ula shim ya kakuri badagaba ingu biang yame ula ay ya kahala kisendran uang to shim batodi nakane pibaro namar kane kalong kakuri jong kasnam jonga jongga jutang batmai batbam cukut ya kaban penmi na kabanta jong pi batna kabanta kibabun na kabanta kecingmap ya kipop to le yakane bankan mau yanga kacing maya chung kacing namar katangi kibapan benta ya kecing ya per kecing mi pat chung u ngitarwa hame ko trai yauk pu kecing im badya ka khuri chong kecing panim ngirai nguai dem namar melanyo yangi kibabet panjang akmat chong me badban sakri yame da kabas ngauret ngikarpat yame bangi kibayo benta kamet bat kasnam ukris ngin long kibayatli kawai daw mensim bakut To kan mau ko try ka balang jangmi ka bala priang hasatla ka pertai patapan janaya ka hakjing iye rengkat bad ulio pabakho jangi wilbert bishop jangi bad baro kilengdo Do kan maulem kin men gipara shen rang bad kentei kibalayot hia dabakermen ya gejing mi pat pada baro ke bala khlano haging snei jomi to priang ki chakajing shai ka khma jomi to isen e yingi baro ngikar pat yami ba rengkat bat kamaria theisuti bokoi ka kmi jong ublei joseph bokoi du korim jongka ke apostle bokoi bat baro kiriu koi bala pen sngo ba yami pateng la pateng ngin long gi babet ban yo ben talem hagajing imbam jukut bat bangin yoro bat pendon burom yami do kun jong me uji su Christ da u lembado bat ha u kan long ameu bleu ba badon bon haga chinyalong kawe chungu men sem bakut baro kaburam bat kachinyaro chunom la chunom
kumbala hukum mengi daunong panim, bat kumbala hikai ngi dekak tien blai ngi not bantua hai. Kupa chongi ubane, kanong kabakut kakerteng chong me, kanwan kahima chong me, kanong kamon chong me, akakendeu kumbahap nehen, tuhayami mentah kejimbang chongi, kabahala kasmi, waktu mabyangi akirin kancongi, kumbangi rungi ma, yaki bales liuyangi, barwat yalam yangi, syaka cing pensyoy, Henry to peladyangi, nakabasmi. Tu pelajangi ngi karpat ko try ni jing sneu baro, haga jing sbon jome to a jing suk jing sani ki sngi chongi, kenang ba de jing rab ga jing snei chong me, ngin laj barabor na kapo, bad ngin yo jing adan gi jing janjar baro. Kat bang dak melanti gicing kermen bakut, badi gicing wan pa chong nong panem chongi uci sukres. Namar ka chong megalong kahima, ka chong me kabur bat kaburo, sulong la juno. Ku try Jesu Christ me belong aki apostol chong me, kajing suk ngai api kajing suk chunga nga ai api, wat pe jaki pop chong in rai kajing e chong kabalang chong me, bada kajing sbon chong me to ai hakai kajing suk, bat ching atli kawai kat kum kamon chong me, mame ba em bado basan char chunom la chunom. Kacing suku try kanon barabo rengkat bat pi, rengkat bat piru. Tonya terwa kadak chong jing suk iway ya iway pat. Hakmi kunlang brod chong ublay, hakmi ubakit no yakipop chong kapertay, sokito kibalasya kot sa gajing kaway chong kunlang brod. Okanrat long sakap,
Ta ngilapoi hakapor kabakongsan kabamangingin ya bam Yesip ya kamet bat kasnam ka jong trais Chris da kadunot bada kamsim ka jing rublay ten makata naliang jong kitu kibas ngola ban pediang Yesu ngisaya dot nakor haulan hakaba kinong sam ya kiniki ya met bakasnam Chris kinsawan hagijaka kumbalabu da kanik host parish ki volunteer ki subha banyalam ya ki father ki sister ki bansam ya ke communion ngi kerpat don ki wepat kin hon balang hangne ha kaba inamla ban pediang ha kadur jong pubat kawan henrei ngin shu pediang Jisu hal kamsim da bai shim bantalang Kanambo jingruai arus pak khatsan. Nyaruai lang ipai ba man IT ki jingruai ki jungi ban nyarok penon buram ber kat berkoya. Lem daya kerki jai jai nyeng don akor pediang Jisu ha kadonot kemesim jopi dak jingru blay The non-clerical religious to help us in the distribution of the Holy Communion. Dunia
ban pek penyada na kalaer panyeng hajaka babek isepang kalaer banum hap pu berkawan Kanamba jingruai arspa artho ai. nam ta baro sobhaya wa ikilindo bakiruniam kibasam ki jaka paper there's sufficient Holy Communion for everyone, so there's no reason to rush. Can you look for priests and religious who are around to distribute the Holy Communion? Koblei ko pa bi busban ma batyang tam. Kanung idap da ka jesungu ka bakrau yami. Nagabanta ka jing yo lat jungi. Ban pediang bat ban bam ya kamet bat kasnam jong ukun jong mi u Jesu Christ. Leng ba kamet bat kasnam jong u Jesu Christ. To ai hangi
ya ke jing yai ne jing ya teli bat me bat ke sakramen ka bang ila pediang kan pen klan ya ke jing ngai jungi kan pen khu ya ke mesim jungi bat kan yalam yangi ban im ha ke jing ngai ke jing sungoret bat ke jing syakri doa yangi ke jing perkhat ka babha bangin ra yo Yesus Kristus ha ke jing im ke jungi ka baman nakasngi banlong ke jing syai bat ke jing kerman ha ki yeng kisam ha ka imlang salang bat ha ka perthai baro kawai Kadban ang ruai kerpati ki penantia bansa lum yau senyangan ne kapor namta kecing don kam jong kecing lut kecing sep jong kene kecing pen kre kebangi penlong mentah kerpat i penantia ban sim yang itu kecing pelajeng lum je senyang bakim salum kadban ang ruai ya kene kapos kemenyan
sakramen chính in chính lễ ca chính nhà ru ca ngũ kim lễ ca chính nhà ru ca ngũ kim lễ. Ini ông lang nghi sungu yeme ko Jisu Ni sungu yemi ko Jisu. nghi ro yeme ko Jisu Ni ro yemi ko Jisu. ku blai shibon ko Jisu. Leishu ko Jisu. Tong in ya duai. Tu ai ngi kerpat ko play badon bor baro. Bakat bangi pedang ya kecing ai dagaba me ai hangi ya kecing embat mai. Ngin ngau krau barabor kecing ya ai sbon chong me. Dau kresu try chongi. Who try undon rengkat bat pi. Ringkat bat piru. Tongu laga chong ke kli na ke benta ke jengker ku. To play badon bor baro unker ku ya pi ha ke jing isnei chong u badun the ha pi ya ke jing start bapel laj im. Don psa ya pi berabo de ke chingi kai chong ke chinge barun penlong ya pi ke bayai ne ki kam baku. Don pen pa ya ke ching jam jong pi sha uhi badun ke dewa pi ya kalenti chong ke ching suk bat ka ching sbun. Bat ke chingker ku chong ublay badon bor baro. Ukpa, badu kun, badu mensem bakut, kan hiara lor chong pi, bad kan sa, bad pi chunom. Tolet suhuk kamas kalawai. Kublai ya pi baro. Nishibun ya shong nga sungu yu blai hakaniga balong solem shakaniga mas kirang ba ke beko ngu kabalang jungi kade kabalang disiplin ha kaba ka yaj betruti ke ebrokoj namar kata ngakarpat yu wei pu wei ke badon hang ne kalampung jo ke jing ik klempat ki ini sngap chwa ke jing penbena adin ke jing penbena ni sadon ke jing shundur bat ngin sapen wai wat nom ke wei ro na kane kalpung ke Jisu khot lang yangi klem dapat penwai na kane kami Syabat penbena kirang ba ngidan kijing penbena nak sinat niam jongi St. Thomas Parish Mairang vacancies hanong kti mausnar RCLP school maunai RCLP school applicants should qualify themselves in DLED from a recognized institution, MTET lower primary, but kiwei ki criteria katkum instruction jeng government. Vacancies at St. Thomas Higher Secondary School, qualification, basic qualifications, graduate, B.Ed. Sister Laurencia Suting, Superior. Sister Cecilia Kujur, Vice Principal, Jungka School. Sister Veronica Rongpej, Touring Sister. Kinlek transfer na ka parish chungi. Kumta ka parish, kan ay kublay yakin sister haka shitarik February arjara panriu haka mas katway biji. Kerba di kirang ba balang, kin penkre ya kurukom ay kublay. Kerukom ngobit dorjengki, bat kinwan siapare sakamas katwe biji.
kinong penya ya kamas khatwe biji hakani kisngi kin penya lot nadong sadong ya kicing ai kublei ya kinik sister kublei Prabangai bei baro sanghaban ya sya khendiat nakaliang haswa bangin penbenai kejing penpena nakaliang jong ka host paris idon kajing kwa ban pensa kenmau khendiat hakabiadai bat kaneka lempong ya kenduk lang jong kilai tili kediesis jong kasang rang ba katolik jongi teng asung bahaban khot ya ka reception committee ban wan ban lek buram i na ka benta jong ki kum kadak jong kajing pensa kenmau teneng kong ngakot ya bishop ya father sel badai spiritual director jong ka sangrang ba jong kanong stone diocese nang taya ba met ba lengdo badai MLA badon buram jongi nang taya iba Richard Kahet ibadai presiden jong ka senjuk lena ka federation jong ki lightly ki sangrang ba diocese selong nong stone bat jawai bat haka juga por ya iba kansai jadi yau penyau ibadai presiden jong ka sangrang ba senjuk kisang rang ba jong kanong stone diocese tengah khot yakinegi i samla jongi reception committee kisang bahaban wan sakamat ban le ya kana ka buram bat haka juk poru ban ai ka dak jong ka jing pensakan mau nakam ta jong kileng do jongi barok khot ki badan mentak sngi tengah khot ya ka reception bagi kisang bahaban le ya kata kam tengah kong khot ya bishop jongi Nang khot yai father sales bade spiritual director jungi Sumbaban khot ru yai sar met ba lengdo bade MLA badon buram jong Kamairang constituency jungi nang tangan sumbaban khot yai ba Richard Kahit sumbaban wan sekamat tangan sumbaban khot iba kansai jadi yau penyau haka cukup por ngat sumbahaban khot ya MDC badon borom jongi ba Equator nongrang sumbahaban wan senes kemat ba Equator nongrang nang ta sakawe pat kar kom penkup buram kemun nakabenta jong kileng do jongi barokhat ket kibiadan mentakasngi harengkat lang ex MP jongi Sar Vincent Pala bakin sumbaha banwan senes khamat ngakot yaki fadar jongi iwe aden iwe kin sumbaha ban wan khamat sumbahaban khot ya Isar Pala sumbahaban wan senes kemat but pastor in charge jong kabalang Presbyterian Penembyong pastor in charge jong kabalang Presbyterian Pastor Aike Jamo
Tongi aku beli sibun nak kementa jong kileng dok jongi rengkat bat kini kiriu rong ba ki balawan hak kena kesini nak kementa ban pensit ban pensengan ya kena ka jong ya kenduk lang jongi kirang ba jong lai tuli ki nong jong lai tuli ki diocese keselong nong ston bat jawai te kini harum 4 kilong katu kat neki jing pen bena kejing pen bena banengkong hakasitarik jong benai baar Februari jong kasnem ar hajar ar pun riu kabamut kena ka hakana ketayo ka banwan kan don ka silver jubilee jong ka KBB jong ka North East India hapo Paris bernihat kumtala kentu ya barok banyalek banyasim bentalang kineki parabanget jengi nang nena po sub district Pendemyong kibatmu bandaj lang kin sebahaban saai kerteng hai ba wota nong rum hai kong meristila el maulong bat iba Dimitrios Marbanyang nakabenta ban yo ban penbej ya ka bos tah ka juko por la karpat ya kineki rang ba jengi ki sang rang ba jengi na po nong ston na po selong bat na po juai bakin ra ya kana ka khubor ba ka silver jubilee jong ka KBB jong ka North East India hapo kan salong hapo Paris bernihat haka sitarik jong benai baar jong bentaka snem ar hajar ar pun riu. Te kini kilo kijing penbenah kabia day bat ka jing bam. Te lakhot sengobha ya barok ki fadar rengkat bat IMLA bat IMDC bat Isar Vincent pala bakin sengobha ban lej ban bam jalang hang tai hayeng jong ifadar nang ta lakhot rengkat rubat I pastor in charge barok kileng do bat IMLA jongi bat IMDC bat Sar Vincent kisengba ban rung lang hang tai hayeng jong ifadar hang tai dan nang ta nakamenta jong kinong kitkam jong ka federation kinong kitkam jong ka nong ston deses kinong kitkam jong ka selong deses sang rang ba selong deses kinong kitkam jong ka sang rang ba jawa deses kin snobha ban lej lang hakante hapo ka jeka balapan kre nakamenta jong pi nakamenta hakate kadara ka bak hamrit hangte nakamenta kana ka jing bamja nang talak hot snobha lang ru yaki badai napo ka medical team bakin selek ban bamja lang hangte hapo ka kamra lan ek pandal VIP nang ta bad aka juga por lakhot yaki long kmi ki bala shakhot snubha naka senjuk ki sengkan thai Catholic long ston diocese yaki nang yalam jong ka seng samla napo ka nong ston diocese ki bala shakhot kum kin baitis ki snubha ban lek ban bam jalang hangte ka dara VIP nang taru lakhot snubha yaki volunteer bad parok ki bala register mentak sengi bagi sebahabannya runglang hakatai kadara kabahe naka benta kijing bam kejong bam jasngi Nagaliang ka Paris kensi hakashi trek banai baar japun reu kan sapenlong kajing seng elap amau long ren hakaba sewani elap dai fra jobi namau klam kene kisnong kadon tangkat weying kabura mau kupa barukun ban mensim bekoi Godonot bakutam Jisu Ko Maria kenarap ngi Kristan Aka kerteng ukpa barukun mensim bekoi Amen Enya ro yo Jisu Kris Jinom amen